Aha, turabashuje cyane abantu bakunda kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi nahisemo rero kuza gutunganya inyama ikomoka ku nkoko. Tugenda nyine tubereka bimwe ibice bigiye bigize inkoko mo imbere. Icyo bita agatorero, urura runini, urura rutoya. Turagenda tubimenya birambuye. Ariko muze kunkundira ntabereka uko dukuraho umutwe kugira ngo benshi mutaza guhahamuka mukazanga inyama z'inkoko kandi nyine inyama y'inkoko iryoha. So dufite icyuma cyo cya mbere turayitunganya kuva ku munota wa mbere kugera igeze ku isahani. So twagiye rero, tumaze rero gutunganya ino nkoko tuyikuraho nyina moya. Ubu noneho tugiye kuba twayitunganya tuyibaga dukuramo ibice bimwe na bimwe tutarya, uretse ko numvishe ngo abakongomani barabirya. Twebwe ntabwo tubirya nk'abanyarwanda. Yes. Abenshi mukunda guhurira n'iyi nkoko ku isahane mutigeze mugira uruhare mu kuyibaga, ariko benshi banza munabitinya, ariko ntabwo biba bigoye cyane, biroroshye. So iyo tugiye kubaga inkoko rero tubanza agatorero. Agatorero niko ka mbere dushobora kuba twaheraho, hanyuma ugakiba buhoro witonze kugira ngo utangiza agatorero, bikaba umwanda wakwivanga n'agatukura n'akanyama. Ureba neza kari agatorero, nyuma gakurura, hanyuma hakaza uyu muhogo. Umaze kuwukurura urawukeba, hanyuma ugahita upfundika kugira ngo umwanda utivanga nyine n'uruboga. Urabona ko mfunze hano, nyuma ukagira neza ubundi ugatema, hanyuma umwanda ukaba uwegejeyo. Step ya kabiri rero ni uguhita tujya mu nda mo imbere. Nyuma warangiza ukagira gutya, ukagiramo imbere ugakeba witonze kugira ngo udakomeretsa iby'imbere. Warangiza rero ukayituma gutya. Iyi step ya kabiri ukoresha ku buryo utema hano kugira ngo umwanda waha utaza kwivanga mu mafunguro. Ukoramo imbere rero ugakurura wa muhogo, ugakururana cyangwa se ukavananamo n'ibindi by'imbere. Aha rero nagiye mbereka ko ngenda tubaga no uko mbereka ibice bigize inyama imbere. Uyu ni umwijima, hanyuma uribaza ngo ese inkoko y'isake igira amabya? Yego, aya niyo agira uruhare mu gikorwa.
hanyuma gira buhoro witonze kugira ngo amatotoro gerayo yasanga mu gira witonze kugira ngo amatotoro agaruke hano imbere, kuko naho tugiye gupfundika niwibona neza. Aha, hanyuma rero urura rwo hepfo aha ngaha iyo umaze kurukata narwo urarupfundika kugira ngo umwanda nyine utaza kuvamo ukagira ibyo wangiza. So ubu rero biba birangiye, ubu ni ukuvuga ngo iyi imaze gutungana, umwanda wose washizemo. Uru rwo ni urugimbu, murabibona ko ari urugimbu. Hanyuma aya ni imwe kugira ngo ni amabya, iyo ntabwo tubirya, tubikuraho. Ntabwo turya amabya y'inkoko. Hanyuma rero igisigaye ni ukubereka ibindi bice rero bishobora kuba bigize iyi nyama. Uru ni urura rurerure nk'uko mubona, uru ntabwo tururya, ndetse ba bandi twita ngo abakongomani ngo nibo barya ururura, bararukamura, ariko twebwe wapi. So aha rero haba harimo izindi nyama nk'umwijima, agatorero, habaho n'ibihaha. Uyu ni umutima wo turawutunganya, umuntu akaba yawurya. Aka nako rero turagatunganya, mu kanya ndabereka uko tugatunganya. So rero hari kiba gisigaye rero no gukata. Tunganya ibyo muvuga byose birajyamo. Tugiye gutunganya.
hanyuma iri ni izosi, amaboko. Yes, umuntu umwe ashobora kubaga inkoko, si ngombwa ko ugira ugufasha, ntabwo biba bigoye. Urabona ko bitagoye, ushyiramo icyuma ukabona inyama. Urabona numvise ngo n'umutwe uraribwa. Ukabonye inyama. Tayari. Inyama zacu noneho tugiye kujya muri procedure y'uko bateka inkoko, tugategura ipirawu mu buryo busanzwe bwo mu rugo buhendutse. Ntabwo ari ibintu bigoye, ntugakenera ipirawu ngo ujye muri hoteli gusa, nawe wayitunganyiriza, upfa kuba uzi gutunganya inkoko. So twagiye. Hanyuma hano haba hari inyama zo mu nda, ni ukuzitunganya witonze, kuko haba hariho icyo twita indurwe. Aka kantu gatukura kibeshye kakamenekera mu nyama zawe zose zitaziba zirura. Ni ngombwa rero ko witonda kugira ngo zitaza kwangirika, kibe witonze. Niba ushaka gukuraho umwijima, ntugukeba witonze cyane. Uburyo aka kantu katamenekeraho. Ngaka kaniko twita indurwe. Buriya kazimenekeyemo izi nyama zose zahita zirura, ntabwo twaba tukiziriye. Nyuma rero aka ni igifu, gitunganya nacyo ni ukwitonda kugira ngo iby'imbere bitamenekeramo. Urwo ni urugimbu, nta kibazo. Rero gatunganya kwitonda. Hari uburyo ushishura, ugenda ushishura kugira ngo
utaza kugira ibyangirikira mu nyama zawe. Urabona ko ushishura gake witonze witonze witonze, tayari ukabonye inyama yawe imyanda ikajya hariya. Tayari. Ubu rero turasoje, igisigaye ni uguta